la angifuni umasho abekho special njengoba hleka nathi siyafisa ukukhala la but uma kubalulekile besizele la asike ukuthi siyofika sihlala lo mshiso yini sibaphathi ngisho ukuthi baphathi bamsisoma abantu balempumala sihlulekile sihlulekile ukuthi mina angifuni ukujikajika mina umuntu othanda iqiniso nangabe ungangenzi kahle wena uhlelo langenza kahle into ebalulekile iqiniso ake ngibheke umphathi wethu president uwaqhafa kunama-branches wase-GPSS azobona lento engaseright isenza si-PSS singabaphathi kufana nokuthi lento ngisho kukhona esingakwenzi kahle lena i-homework baphathi bami sibuyele emuva kunomcimbi ozolandela sizotshelwa ngawo ukuthi siyolungisa okufana nalokho asafuna ukubona asifuni ukuthi sibe emnyango sigade abantu abakho angisho siphila nabantu abadala abafuna ukulalela ukuthi siyabuya sibizi manje ngoba siselayo kodwa sikhipha abantu siwa ngaphandle ngidlule lapho i-discipline choto safuneka kancane nasibaba samasosa chokukhona nasihlala khona amen njengoba bengashilo umphathi ukhansela nibambela iprofisa niyangizwa nibambela hayi ukuthi esengumphathi ushe umphathi wakho ngesi-27 sakajuni silonje-structure sase-Mpumalanga siyosilontsha-ke lapho official lapho esiyobakhetha emabhentshini wethu hhayi alinabo manje mangabe bafikela lapho kuyobe kuyidecision eyophumabili nami ngenzela abangane next time zokuhlala njengamaphi sisilotshelwe isikwethu simkhethile ngiyatshela sezwana akunamuntu ozoba laphambili athela ufuna isikhundla wokukakarela kwenzakalile lana into esiyifunayo kufanele ukuthi zonke into masiyenza siyenze ngeqiniso nomuntu esizomkhetha la kufanele simkhethe umuntu weqiniso ukuthi uma ngabe umphathi khangabuluma so uwekathinteka kanje kufanele ukuthi kuthinteke kuwe uyiwani but angeke iningi lithi nalifuna iqiniso ube uzosifuna ukwenza into yakhe yonke amen baphathi bami impumalanga le inkulu impumalanga impumalanga inkulu kanje ifuna ukuthi-ke nasibambane sibambisane ayikho into ebuhlungu njengokuthi ibrendi elikhulu kangaka esitholelekisa namhlanje kusasa bese siyezwa ukuthi-ke nasekhona abanye namhlanje sijabula nabo asebona ebazivulela ibrendi empeleni wasegreater sekhunda uma nikhetha i-executive yakho ebrenchini lakho yenzani sure ukuthi nikhethe i-executive hhayi ngokufavor hhayi ngokungani hhayi futhi asingafakani ngokuthi mina ukhone ukuzibana naye kulo mngane wami owenze njani lokho kuyokwenza ukuthi after 3 months sibale sizwe indaba kungukuthi bakhona abanye sebahlala phasi kwesilahla sebahlala kubiyelesifu asiyodlala kunama-branch asuka kabhokweni enza khulu akhipha izimali kuthezela sikolo tusane-branch sekuthi lonke kwenekw'iqiniso angeke sikufiki iyathiwa ngisho ukuthi uma ngabe iqiniso libuhlunguwe kuyohlala libuhlunguwe kodwa lana asihali sifuna ukuthi sikhulise ama-branch ngestructure lesi esofumbanisa ama-branch hayi kukhulisa ama-branch songempela kufanele ukuthi sibuyele emuva siyosebenza ledlanzana lama-branch esinalo la ku-MPSS kufanele ukuthi sibambe kungabe sekuba khona abanye abavukayo abanye bakhona ku-MPSS abathi ba sibuyele emuva singene la ku-MPSS siyi-branch sifuna uku-add ama-branch eza ngendlela e-right
yibranch elisukelayo akengekise nje ngibekisa njengendawo ukuthi ke ibranch lasezulwini kune branch lasezulwini mhlawumbe kagodo abakhulu kune branch yakaNkulunkulu liyeza befuna ujoyina MSS alisuki kwabanye mara liza kahle sifuna ukwenza iqiniso so abathi bami okunethi ngishilo engempela siyathanda le branch lesolojela si-encourage futhi nalama branches nawo yabo-APSS unyaka ozayo ukuthi siyafisa abakhona baphathi babo unyaka ozayo sifuna ukuthi-ke namabranch angakanojani sifuna ukufona naloja next day angazobuyekiswa kufanele kushikana iprovinsi tubeke phambili sibizi baphathi bami namaphepha nama-guidelines nane-constitution ngiyathemba baphathi benu bayanishalela emagrupini nakuma-executive nakuma-group wama-branch ukuthi nibone ukuthi sikhuluma ngani yini ekumele si-alayinane ngayo yonke iluzibelayo kuyoba mnandi ngelinye ilanga siphinde sihlangane njengoba sihlangane namhlanje so ngalokho engitshoyo ngithanda ukuthekela ngibonge nonke ngokufika kwenu namhlanje ngiyabonga ngikhombise okukhulu because ufana ukubonakele ukuthekela nathi sibambisene ngendlela right baphathi babo asenzeni sure ukuthi ukusukela manje emabranchini wethu siyokhokhela iqiniso yilapho siyokhokhela iqiniso okugcina sekuhamba ngiyamthanda ngiyathemba ukuthi uphinde sibonane soon ngithanda ukuthathela i-dedication ngiyidedicate kule branch eSwahili sengiyazishisa manje sengiyeza kule branch leMalahleni Extension branch siyabonga ukuthi kena namhlanje nilenze izozofika le branch ngizibize so angibizi ngokuthi mina wakhona le branch special ngenxa yokuthi abo-powder men akenza-le abo-powder men especially abaningi balapha ngiyazi lathi ababrethi bethu bakhona esibazi abanye nabanye so kuhle okungukuthi kumaso sibone lapho sihlezi sibabona e-TV and namhla sibabona mahhala ukuzosikhombisa nisipile nisakhe sibona bomkhovu mahhala abobabujwara sihlezi sibabona balontsha amabranch base-TV naku-TikTok namhla sibabona mahhala okunye engithanda ukuthi i-special dedication ngicela ukuthi ngobe
ukuthi singamfuna uSithibo uma sifike arena usuka kuphi mara uchairperson Makeza lento usiletheleyo na live so uma nibona estadium uhleza khona niye kuyeni wethu So o presidente ngiyacela sizomnikeza masuku upresidente osinyazi umuntu uyasukuma esitulweni siyemithini manje abathike na siyemithini so thank